Thank you for such beautiful music as we've heard this evening. Tack för hendan vackra tonlägen vid av And I hörstokväll. too want to welcome all the people that have joined us in the live links. Och är så är bjöd till kon öllun som är kommen här som det var teaching I nyår. asked some of our staff, who especially should I greet? Jag har spurt som jag starfsfolk nu tjokon kvön ska det särskilt bli en He said, hälso. think of any city in Europe and that will be the city. Och han säger också en kvön boi i Europa och hälsan till han boi. Because I think we have live link meetings in every city in Europe. Så jag halt att vi hava vi tacka The nyår man that Føroyum is sort of boi. the head of the technical told me that he had put on a lot of the big shows and boxing matches and football and all the rest across Europe. But he said this is the largest and the most complex outreach we have ever had. Och en som har haft vi nyhetökar av slukon idrottar tilltökon och öron säger att detta är det största tilltak och näkrantiv just i Europa. You've heard some of the stories that have come in overnight. Vi har hört sommar av sövun och händingarna som farna fram. Hundreds of them have arrived. Flera hundra slika sövur And komna by the hit. end of the week, we will have thousands of stories of people who have come to know Christ. Och ta I vikan liu för att fratta och I tusentals händingon Last night in Poland, there was a well-known journalist came to write. Och I Polen var en kentur journalistur som kom och skriva I. But she made a commitment to Christ. Men hon övergav sig till Kristus. I heard about in Croatia, in a mission 2 miles from the war zone. They expected 50 people, but 350 came, and 50 gave their lives to Christ last night. Och jag hörde en bygd I Kroatia, bara 2/4 från här som krutje herjar, och ett sted som bara tog allt trusch, men 300 allt trusch kom. There are so many stories like that we could tell you. Det så nekvar tydliga söver och vi kunde sagt det kom från. And we give all the glory to God because that is God's doing. Och vi geva god alla dörrarna till detta är Guds verk. Now tonight I want you to turn with me to the 3rd chapter of John's Gospel. Och kvällt inser att vi slår upp samman med mer I 3 kapitel I Johannes Evangelium. Because every night I'm speaking from the Bible. Tog först kvällt tali ur Bibeln. You see, past generations of Germans have always believed the Bible. Sartu te farno attarlin I Týsklandi hava alltid tro Bibeln. But the present generation, materialism has taken up our time and our thoughts and our interest. Men nuverande attarli upptidje av materialism och öron som utidje plats. And we don't know the Bible as we did a generation or two ago. Och vi känner inte Bibeln så väl som vi gjorde för en 2 mån attarli och så gärna. Just to read the Bible is an education. Bara att läsa Bibeln en undervisning och lära. If I had the choice of a university education or the Bible, I would accept the Bible. Jag finns ju valge andra kvart av utbyggven och fråskaparsetredla och I Bibeln så jag valt Bibeln. There's not a question that you have that doesn't have an answer in the Bible. Det inte en einaste spurningur som du hever som inte finner så svär och I Bibeln. Psychological, philosophical, theological, it's all here. Salarligt, det salarfröjsligt och samfällsligt Now in the och 3rd andaligt. chapter of John's Gospel, Och I 3 kapitel I Johannes Evangelium you have the story of a man by the name of Nicodemus. läser vi sövna en man som är Nicodemus. He is coming to Jesus with some questions. Han kommer till Jesus vid några spurningar. He came by night. Han kom av natt. He's probably afraid of criticism. Han är kanske rädd för att vi He had kritiserar. a desire for a private conversation with Jesus. Han långtast efter att ha en personlig samröv vid Herren Jesus. Many of you have thought a long time about religion. Många av tyckon har långt huxa om religion. I'm not asking you to think about religion tonight.
Jeg ber dere ikke om å hugsa om religion i kveld. I'm not asking you to think about Christianity or even the church. Jeg ber dere ikke engang hugsa om kristendom, eller om kyrkju, eller samkommet. I'm asking you to think about a person, the Lord Jesus Christ. Men jeg ber deg om å hugsa om en person, og han Herren Jesus Kristus. We're living in a revolutionary and changing world. Vi lever i en kollveltande og brøydande heime. Man's moral ability is lagging behind his technological ability. Menneska sakkar at ur kvært til andaliga vi vukur It heldur could enn mean til a tekniska. catastrophe for the human race. Og hetta kan gerast ein vanlukka fyrir mann aftana. Many world leaders are talking about the possibility of a third world war. Menjer leiarar i heiminum tala om møguleikan fyrir en tria heimsbardaga. We were here in Essen just after the last war, Vi var her i Essen bønt aftana seinasta and heimsbardaga. we saw the devastation that took place here in the Ruhr. Og vi sáu til øying og var færen fram her i Now Rurøkene. tonight, Nicodemus was asking Jesus questions. Hesa nottuna sette Nicodemus Jesus spurningar. And Jesus said, Nicodemus, you need to be born again. Og Jesus sier Nicodemus, ter tarvar at vera føddur av nudjum. I heard about a 10-year-old boy. Jeg hørte om en 20 gamla drong. He went to his mother and he said, Mother, how was I born? Han sier ved mamma sina, mamma, hvordan var jeg føddur? His mother said, the stork brought you. Mamman sier, storskuren bærte. He went to his grandmother Så fyrir han til ommu sina. and he said, Grandmother, how were you born? Og han sier, omma, hvordan var du fødd? She said, the stork brought you. Og hon sier, storskuren bærte. So he wrote his theme in school, as he was assigned to, on birth. And he said, there hasn't been a natural birth at our family in 3 generations. Og i stilen som han skriva i skolan, sier han at vi tror attarlig hever ungen naturlig føying veri i okkara familie. Now, Nicodemus was amazed that Jesus said that to him. Nicodemus var offeren at Jesus skulle sige hetta vi han. If he had said it to a criminal, he would understand it. Hei han sagt hetta vi en brottsmann, så hei han skilt det. If he'd said it to the thief on the cross, he would understand it. Hei han sagt at vi røvaren av krossen, så hei han skilt det. But Nicodemus was a great religious leader. Men Nicodemus var en stor religiøse løyare. He was rich, Han var rujkor, he was religious, han var religiøsor, but he was searching for reality which he hadn't found. men han leita etter veruleika som han ikke hei Listen to funnet. how Nicodemus lived. Såleis levde Nicodemus. He fasted 2 days a week. Han fasta i tverfyrir om vikana. He spent 2 hours every day in prayer. Han be 2 høyla tøymar om He dagen, gave 10% of his income to the work of God. og gav 20% av allar sina He inntøk was a og til professor godsverk. of theology at the theological school. Han var sérfrøyngur i godfrøye og godfrøys He worked frøyskaparsetten. hard at religion. Han arbeidde hardt vi But vujand Jesus religion. said, Nicodemus, that's not enough. Men Jesus sier at det ikke noe mykje. If you want eternal life, Om du ønsker å få evigt liv, if you want to know that you're going to heaven when you die, om du ønsker å få vite at du kommer til himmels da du dørst, if you want to know that your sins have been forgiven by God, om du ønsker å få vite at sintertøyner you fyrirgivnar av must be gode, born again. så måste du være føddur av nudjon. Now, that was a very strange saying. Hetta var ekvurliga løye a sia. I remember we were in Poland Jeg minnes vi fóru innafyr til Poland. the first time we went to Poland. Hetta var fyrstu fer vi fóru til Poland. And we preached all over Poland in their great Roman Catholic cathedrals. Og vi tala kring alt Poland, eisini ui stauren katolskon katedralen. And they gave us a wonderful reception the first night with a big banquet in the best hotel in town. Og þar gau okna enn gaua móttøk og vi enn staurar varslu og i einum til besta hotellunum. I sat beside a Monsignor who was a professor of theology at their theological school. Jeg satt vi søgin av en preste som hei lysi ein høgum skúla. And during the course of the meal, he said,
I would like to tell you a story. Og under varslene sier han, jeg He ønsker å was si said, fra I en got søv. my doctor's degree in Chicago. Jeg fikk doktoragrad i Chicago, sier han. And one day I was riding in a bus back toward my school. Og en dagen var kort i en buss av vei atter i skolen. And a black woman was sitting behind me. Og en lita kvinna satt attanfyr meg. And she pushed her hand on my shoulder. Og hon la trust i hånden av herren av She meg. said, I beg your pardon, Og sier, omber meg. but I want to ask you a question. Men jeg ikke å sette det i noen spurning. Have you been born again? Det en føtter av nudjon? And the Monsignor said, well, I'm sure I have. Mauren sier, ja, jeg i visserui, at jeg I've been baptized. Døptur. I have taken communion. Jeg har gengit til altars. I'm a priest. Prestor. And now I'm a Monsignor. Og nå jeg en høverherre. I'm sure that I'm all right. Jeg visserui at jeg alltid leie ved meg. She said, but that's not what I asked you. Men hon sier, det var ikke det jeg spurte deg om. I asked you, had you been born again? Jeg spurte deg, det en føtter av nudjon? He said that he went back to his room at the university. Han sier at han får atter til kamerat kjasar av universiteten. He got down his Bible. Og han leida i Bibeln fram. And he turned to the 3rd chapter of John. Og så slå han opp 3 kapittel i Johannes evangelium. And he read the passage about Nicodemus. Og han les bråte om Nicodemus. Jesus told Nicodemus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of heaven. Herr Jesus sier ved Nicodemus at ver ein ikke føtter av nudjon, kan han ikke sutja rujtje Guds. He said, I got on my knees. Han sier, jeg leier meg knæ. And I had an experience with God. Og jeg opplevde nekka sama vi gode. I don't know what it was. Jeg vet ikke hva det var. But it's been with me till this day. Men til hever vært vimmer eller fyllt mer lykka til He henda said it det. might have been when I was born again. Han sier kanskje at jeg var ta og jeg var føtter av nudjon. I'm not sure. Jeg ikke visser ut i. Now, why did Jesus say a thing like that Nå hvor sier Jesus nekka slukt? to Nicodemus? Nicodemus. Because he knew the hearts of all people, whatever their religious status, we're all sinners. Så han kjenner öll mennesker og hverjum starter vi den at vi öll syndarar. Like a little boy in a school that one of my grandchildren goes to, they said the teacher corrected him many times for doing little things he shouldn't do, and he finally said, I guess I was just born wrong. Som en dronker sier i skolan at han gjør det sånne gale som han var rett over på 4. Han sier, jeg bensje 4 at jeg føtter skøyft av skøyvan hopp. The Bible says we've all been born wrong in the sight of God. Bibelen sier at vi öll født skøyft i for gode. What causes lying and cheating and hate? Hva det som gjør at vi likva og svika og What heta? causes greed and racism? Hva det som årsaken til havesjuk og What causes all of these things? hva det som volder alt detta? Sociologists and psychologists realize something is wrong with the human race. Salarfrøyngar og samfellagsfrøyngar sier at det nekka gale vi mannattene. But most of us don't know what it is. Men de fleste av okkur vet ikke hva det The Bible says it's because we all have a disease. Bibelen sier at det kjemst av tog jeg vil ødel hava en sjuko. It's far worse than AIDS. Og hon nekk verre enn AIDS. It's worse than cancer. Hon verre enn krabbamål. Worse than anything that you can think of. Verre enn nekka ut du kanst hugsa It's called sin. Det vil kalla, eller hon vil kalla synd. It's breaking the laws of God. Det a brauta Guds lov. There are 3 words out of many others that are used in the Bible to describe sin. Det 3 ord som for det meste har vært brukt i Bibelen for å lysa hva synd First, it's breaking the law of God. Fyrst, det a brauta Guds In lov. 1 John, the 3rd chapter, it says sin is the breaking of the law. Og i fyrsta Johannes brevet stendur at synd lovbrot. God gave the 10 commandments to Moses on Mount Sinai. God gav Moses til 20 bøyene av Sinai fjallet.
And in those 10 commandments, he said, you shall have no other gods. Og i hesum boven sier han, du måst ikke hava ærar godar, No idols. ongar avgodar, One God. best ein god, The true and the living God. hin sanna og livande god. Or one of those commandments says that you shouldn't steal or cheat. Eitt av hesum boven sier eisen at du skal ikke stjala, eller ikke svika, No lying. og ikke likva, No murder. ikke drepa, No adultery. ikke driva hår. And if you break in one point, you've broken them all. Og brøyder du eitt av hesum boven, hev du brått i öll. And we've all broken those commandments. Og vi har öll brått hesum boven. Therefore, we're all sinners. Tøy det at vi öll syndarar. And sin comes between us and God. Og synden kommer upp i middelen okkon og god. And then there's another translation that can say that sin is a missing the mark. It's coming short of your duty or failure to do what you ought to do. Så igjen et annet ord som merker ikke at reka mål, ikke at megna at gjera okkara skildur. The scripture says in John 5 Skriften sier i Johannes 5 that unrighteousness is sin. at öll órattvise synd. Now I look at you, Ta hitje etter tykkun, you're well dressed, dit vel og i latin, you look good, til sutja vel you ut, must be a very nice man, a woman, a boy, a girl, du måst vera en gaur mavur, kvinna, drongur eller jenta, and you're a good person. og du er en gaur personer. But God looks at us a little bit different. Men god hyggur at okkon örvise. He sees the thoughts and the intents of our heart. Han ser hugsanir og rá hjartans. He sees things that other people don't see in you. Han ser det som andre folk ikke sutja ut der. One time, Cliff Barrows, who is here tonight, was and I were walking down the boardwalk at Atlantic City, New Jersey. Ein dag Jinko Cliff Barrows som her og etter en gøtu. I'd been married about 3 or 4 years. Jeg har vært gifter ta en 3-4 år. When I got married, I had no money, Og ta jeg giftest åtti ongan pening. and you're supposed to buy a ring for your wife. Og det var rokna vi at du kjeiper konton i en ring. I'd bought a ring. In fact, the diamond in it was so small, it would take a magnifying glass to see the diamond. Og jeg kjøpte denne ringen og diamantren og var så lydelig at du måtte hava sjåneiko fyrir sutjan. I was embarrassed, but my wife acted as though she was very happy to get it. Jeg var sindri illa vi, men kona min last som hon var ekvelig glad fyrir. My wife was born and reared in China, Kona min var født og oppvaksen i Kina. and she was happy to have a diamond no matter how big it was. Og hon var glad fyrir at hava en diamant, hvordan lydelig han enn var. And so we went walking along at Atlantic City, New Jersey. Så vi får gengande etter gøten her i Atlanta And they had many places where Amerika. they were auctioning things off. Og her var det nekst stø her oppe på søler And we var passed hinnar. one place where a man was yelling, "Diamonds, diamonds, diamonds." Og her var det maur som røpte Jimsteinar, Jimsteinar, Jimsteinar. Said, "Come in and get a diamond cheap." Og han råpar, kom inn og kjeipe en bolig av Jimstein. So I decided that we'd go in and just see what was happening. Så jeg gjør det av at han skulle fære inn og vite hva for fram her. And it was just before the closing of the store. Og det var stått åren hetta He held oppå up a i var diamond. lett i attor. Han litte He said, diamanten opp it's a full carat. og sier at han fullt karat. He said, what do you bid? Og han sier, hva bo djeva dit? And he looked at me. Og så hukte han et mer. I said, $5. Og jeg sier $5. And there was a lady sitting on the other side of the room said $10. Og det var en kvinna som satt hine med inn, og hon sier $20. I said $15. Jeg sier $15. She said $20. Og hon sier $20. I said $25. Og jeg sier $25. I only had $60 in my trousers. Jeg hei bare $30 i lomman. So I knew that I was limited. Så jeg visste at jeg var avmarskaver.
But it went on up the scale till we got to $50. Men bøyene hakka og inntil kom til And I was $50. getting afraid that I might buy it. Og jeg var redd for at jeg for å kjøpe han. But finally we got to $60. Men så kom vi til And when $30. they got to $60, this man pointed in my direction and he said, sold to the young man for $60. Og ta vi kom til $30, så hikken bæverna mer sier seldur for $30. I got that diamond. Og jeg fikk hendan And I James-steinen, thought to myself, I've gotten a tremendous bargain and given my wife a nice present. og jeg hugsa jeg har gjort et røvera kjeip, og skal djeva konu min i henda ringen. She was very happy, Hon var ekvelig but glad, like everybody else, we were curious. og som öll annor så var vi ekvelig forviten. So the next day we went to a jeweler. Så dagen etter får vi til en We said, how perlo-handlare. much is this diamond ring worth? Og jeg spurte han hvordan It's absolutely verdur pure. sin ringren. I held it under a light and showed it to him how it sparkled. Jeg visste jo hvordan han glekkvei under ljósunum, He looked at it. og han hugti at honom. Then he put on that glass that jewelers use, Og så brukte han sjøneikene and he looked at it through that glass, og han hugti at honom. and he said, this ring is filled with flaws. Og han sier at hesen ringur fullur av brekun. I said, how much is it worth? Og jeg spyrir han hvordan ekkur han verdur. Oh, he said, maybe $35. Og han sier kanskje $35. I knew how I had been taken. Jeg visste at jeg var snuttur. That's the way God looks at us. Såleis det god hyggur at okkum. To our friends, we're fine people. I fyrir vinun okkara vi góðfolk. Compared to the standards of modern day, you're a very moral person. Saman bor vi såleis som heimurin ser på at vi góð You're a good mennesker. person. Så du en góður personur. But God looks through his righteousness. Men god hyggur i jögnu rattvísu søgna. And he sees the flaws in our life. Og han ser brekjene i lívi okkara. And he says that we're sinners. Og han sier vi syndarar. And that's why we need Jesus Christ. Og tøy det at okkum tørvar Jesus Kristus. If you're going to find joy and peace that God offers, you must be born again. Og finna glede og fri som god bjóa der, så måst du vera føddur av nudjum. That's what Jesus told Nicodemus. Hetta var det og Jesus sier Nicodemus. That's what he tells you. Og hetta det han sier her. Are you sure that you've been born again? Du vissur oi at du føddur av nudjum? You can be sure before you leave here tonight. Du kanst vera vissur oi du du fest hian i kvöld. Well, what is the new birth? Kvært så ta nudja føyingen? That's the question that Nicodemus asked. Det spurningren og Nicodemus It's a natural question. Ein naturlig spurningur. How can a man be born when he's old? Can he go back into his mother's womb and be born again? Kan et menneske vera født til det var gammalt og færa attur og loiv maursøynar? He wanted to understand it before he received it. Han yngsti a skilja hetta arna færa sted. You cannot come to God by your intellect alone. Du kanst ikkje koma til god jögnu vite. It must be your intellect and your heart. Det må vera vidtutt og hjertatutt. There are many things I don't understand that I do every day. Det nekv som gjeres kvønde som ikkje skilje. I was born and reared on a dairy farm. Var føddur og oppvaksen av en bøndagære. I never understood how a black cow could eat green grass and produce yellow butter and white milk. Jeg har aldri kunnet skilt hvordan en svart kegg som eter grønt græs kan gjeva guldsmør og kvita But mjölk. that happens. Men det ber tid. I don't understand television. Jeg skiljer ikke sjónvarp. How can we stand here in Essen and talk to people in Greenland tonight? Hvordan kunne vi stande her i Essen og tala til folk i Grønland i kvöld? Or talk to people in Portugal tonight? Eller tala til folk i Portugal i But kvöld. that's what's happening. Men det er det som fer fram. And it's not just television that you would get in your home. These are meetings that have been organized just like Essen. Og hetta ikke sjónvarp som du hever til heima, men fundarstø som har vært løgt til rette som her i Essen. Those people are in auditoriums and stadiums by the thousands.
Människor som kommet samman och I fundarhöllon och I read about one stadium that seats 15,000 somewhere in Russia. Och jag hörde ett sted kvar 15,000 kommet samman I Ryssland. And their stadium was filled long before the beginning of the meeting. Och höll var fullt längt och möte började. And many people came to Christ last night in that stadium. Och många kom att känna Kristus här I That's what's happening out of Essen. Hetta det som händer hian ur Essen. He said, you must be born again spiritually. Han säger du måste vara född av nutjon andaliga. Now, he did not mean that you can inherit the new birth. Han mente inte vi att han kunde arva endurföjningarna. Perhaps you had good Christian parents. Du kanske öjer eller hever åt god But in tryggande John, the föräldrar. first chapter, in the 13th verse, it says, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Och Johannes 8:13 stendur att de inte född av blåa, heller inte av hållsvilja, heller inte av mansvilja, men de född av gode. The fact that your parents were Christian doesn't make you one. Det föräldrarna var kristen eller tryggvande, ger det inte till I att could be tryggvande. born in a garage, Jag kunde vara född I en but that bilhus, doesn't make me a motor car. men det ger mig inte till en bil. And that's what many people think, that they can be born a Christian. Och således det som halta och tryggva att det kommer vara född som And tryggvande eller also, kristen. you can't work for it. Och heller inte kanst du virka för att vara det. You can do many wonderful works, Du kan göra många underfulla and everybody will verk applaud you. och folk vill klappa And för God det. will pat you on the back and say, you're doing a wonderful work, keep it up. Och de vill klappa där herrarna och säga att det är oföra gott detta som But du that gör. doesn't mean that you've been born again. Men det vill inte säga det samma som att du är född av nutjon. We come to Christ by faith, Vi kommer till Kristus och I trygg and then we work for him. och så gärna virka vi We fyra han. love our neighbor. Vi älskar grannar We okkara go out of our way to help the poor. och vi gör okkur avmæg för att hjälpa dem att få takko. We go out of our way to pray and to work for those people that are losing jobs in Germany and other parts of the world. Gera okkur avmæg för att hjälpa dem som är arbetsleis I Týsklandi och ærastane. And then you cannot reform yourself. Så gärna kanst du inte bøta upp att du självan. Jesus said, all of the scripture says that all our righteousness are filthy rags in the sight of God. Bibeln säger att öll rättvísi okkar som ett dolka plagg I øyum Guds. For example, you can take a pig in your home. Til dømes kunde du tige ett svin You can inn I give him heim a nice bath, og give hon gott put a bæ ribbon around his neck, og binda pour band some hals perfume on him, og køyra luktelsi á han. and he sits in a chair. Og han kan seta seg á en Oh, stól. he's a wonderful pig. Han en góð grúsur. He's been changed. Han vorin brøttur. He's a new kind of a pig. Nú han et nuttsle av grúsi. But open the door, Men opna bara dittnar. and he goes out the door. Og han fer ut og jøgum dittnar. Where does he go? Hver fer han? Back into the mud. Attur ui He didn't feel rúnuna. at home in the nice house they took him in. Han kjenner ikke heima her og I husunum. His nature is to be in the mud. Natura hansar at vera og I rúnuna. You cannot reform yourself. Du kanst ikke bøta upp at det sjálvan. God says you need a new heart and a new beginning. God sier at det tørver et nytt hjärsta og en nutja byrjan. Now, what does it mean to be born again? Hvet merker hetta at vera In endurføddur? Ezekiel, the 36th chapter, it tells us, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. Og I Ezekiel sier Herren, jeg skal djeva tykkun nytt hjärsta, og nutjan anda skal I djeva tykkun I brøstet. God says, I'll give you a new heart. God sier, jeg skal djeva der et I'll nytt give you a hjärsta. new spirit. Jeg skal djeva der nutjan anda. I'll give you joy and peace and happiness such as you've never known. Jeg skal djeva der glede, fri og lukko som du aldri har kjent fyrr. I'll give you assurance that your sins are forgiven. Jeg skal djeva der vissene at synder tøynar fyrirgjøvnar. In 2 Corinthians 5:17, it says, old things have passed away. Behold, all things become new. Og I 17. Korintbrevet 5:16 sier han, hitt gamla færre, te vore nytt.
Everything can become new. Alt kan gerast nytt. In Romans, the Apostle Paul speaks of it being alive from the dead. Og I Rombraunen talar Paulus etter som nekka at vi gjørt livande fra deion. The Apostle Peter said that you can become a partaker of the divine nature. Og apostelen Peter sier at du kan få lot og I goddomligere naturen. John calls it passing from death unto life. Johannes kallar hetta affæra yvir fra deia og til liv. The new birth brings about a change in our whole philosophy and manner of living. Endurføyingen ger at vi fullkomliga brøtt kvart okkara livs avskoan og ætfyr og How is it liv. accomplished? Hvordan ver hetta avrita? Jesus said there's a mystery to it. Jesus sier at det løndarmål samband He said við the det. wind blows where it wants to. Han sier vinderen blæser her han vil. You can see the effects of the wind, Du kan suttja til årin og but you vinderen can't, ger. see the wind. Men du kan ikke suttja vinden. There's also the analogy of natural birth. Så igjen det eisne samanberingen vi hava Among our naturliga 5 føy. children, I only got to see the last child born. Av okkara 5 bøtnun sa bare at det yngsta vera født. In those days, there was a rule in the hospital that the father could not be there. En ta døvun var det en regla at papen måtte ikke suttja So when the other children were born, I stood outside and bit my fingernails. Ta I hine bøtnun var født, stod I utanfyrir og bøydnegl. And paced back and forth, Og Jack atter og fram. praying for my wife, Og bæ fyrir konu mine. praying for the little child. Og bæ fyrir til luttla badnun. But in the last child that came, a boy, Men ta I ta søgnasta badnun var They født allowed en me in the dronkur. room. Ta løyvdu dem inn av føyestov. and I watched him born. Og jeg sa hvordan han var And when født. he was born, Og ta han var født, the doctor looked up hugde laknen opp. and he said, how could anybody see a sight like this and not believe in God? Og han sier, hvordan kan nekka suttja inn av sluga sjøvn og ikke tryggva på god? You see, there's the moment of conception. Sart og tid han løtan ta ein virgiten, Then there's 9 months of gestation. så igjen det 9 måneder og I genga And then there's fostertøyen, the moment of birth. og så igjen det løtan ta ein vir føtter. Now, you might be born again anytime during that period. Du kanst vera føtter av 9 ein eller æra tøy og I hesson I could tøyarskøy. not point to the exact moment that I was born again, Jeg kan ikke vise av sjølva løtena når jeg var føtter. because the real meaning is that you're born from above. Tøyta- God does a supernatural act in your heart. Tøy den verelige tøytningen at du er føtter ur erva, og god gjer et ivenaturligt versk ut der. He requires that you repent of your sins. Han krever at du vender vi fra tøyne synd. That means to confess to God, I've sinned, Det vil si at du gjør for gode at du er synda, and I'm willing, Lord, to change my way of life. og Herre villig til at That's brøyta repentance. mitt liv. And then I come by faith, Og så kom jeg I trygg, and I stand at the foot of the cross, og jeg stande vi fælt krossens, and I see Jesus on that cross, og jeg sutje Jesus av krossen, dying for me, dodjande fyrir meg. taking my judgment and my hell and my sins, Herren tekur min døm, mitt helvete og mina synd. and I receive him as my Savior, Og jeg tæsju imot I honom som min frelsara, and I'm born again. og jeg er føtter av nutjon. The exact moment that God comes in and makes you a new person, I cannot tell you. Just løtena nær god gjer det til en nutjan skapning kan jeg ikke sia. It may be sometime when you're in the church. Det kan vera medan du sitter I It kyrkju may eller be møte. sometime when you're with your family. Det kan vera medan du sammen vi familjene. It may be in a meeting like this. Det kan vera en møte som hesson. But you're not really sure that you have been born again. Men du er ikke rettelig vissur du er født You av would nutjon. like to be sure. Du ønsker at få av vita det You visst. can make sure tonight Du kan få det for visst av vita I by kvart. saying to God, I do want to change my way of life. Vi sier vi god, jeg ønsker at brøyta mine livskaus. I do want to repent of my sins. Jeg ønsker at venda vi fra mine synd. I receive Christ by faith into my heart. Jeg tæsje vi trygg mot Kristus I I hjertet mot. come to the cross and I want his blood
cleanse me from sin. Jeg kommer til krossen og innskjer blå hansara rønsa meg fra allare synd. You see, when you're born again, it's done for you by the Holy Spirit. Så du tar det føtter av nudjon, så blir det gjørst fyrir det av heilige It's the andan. work of the Holy Spirit. Hette verk heilige andans. In Titus, the 3rd chapter, it says, not by works of righteousness which we've done. Og I Titus 3:15 stendur at det ikkje vi rattvise verskon og vi hava gjørst. But according to his mercy he saved us. Men etter miskunnsynet frelste han okkom. For by grace are we saved, not of works, lest any man should boast. Tøy vi av nøye vi frelst, vi trygg for at andre skal rosa seg. Grace means it's something you don't deserve. Nøye merker nekka som du ikkje var oppe på. And God offers us tonight the assurance of salvation. Og God bjauar okkne kvöld vissuna frelsu. And a meeting like this, where that message is brought, may not come to Essen for another generation, maybe never again. Og hese møter som vi hilden her og blir sendt ut, kanskje kunne ikke fære fram atter I søven I framtøyene. It may not come to the live link where you're watching now. Og det kan være at jeg omgant I atter blir hilden her som to sitter og You det blir need to sendt. repent of your sins and receive Christ and make sure Terme tørver at venda vi fra tøyne synd og vissa der fire that you have been born again. at du våren føtter av nudjo. And he will indwell your life. Og så vil han komme og festa bygg og I løyve tøyne. Will you come to Christ tonight? Vil du komme til Kristus I kvöld? You've been baptized. Du døptur, You've been confirmed. du konfirmeraur, You might live a good life. du kanskje lever et godt liv. But deep inside, God sees the flaws. Men djupt inn I hjertan og ser god He brekene. sees that we have sinned. Han ser at vi har synda. We need those sins forgiven. Og kun tørver å få fyrirgjeving fyrir hesa synder That's okkara. what the cross is all about. Hette det I krosseren snur seg om. There's a story in the Bible Det en hending I Bibliene about a general in the military. om en herførare og en He was her. commander-in-chief of the armies of Syria, Han var herførare og herren I Assyria. but he had leprosy. Men han var spedalskur. The king honored him. Kongen høyra han. He won great battles. Han vann stora sikrar. He was the hero of the country, Han var hetjan I landen. but he had leprosy. Men han var spedalskur. And he knew he was going to die. Og han visste at han fyrir dodja. He would be cast outside the city. Han hefur kortur ut byen. He would have to go around ringing a little bell saying, leper, leper, leper. Han måtte færa og genga rundt ved en klokku og råpa spedalskur, One spedalskur. day there was a little girl that was a slave girl that worked for him in his home. Ein dag var en trela jenta som arbeidde I heimi hansara. She said, I know a man that can help you. Og hon sier, jeg kjenner ein som kan hjelpa der. His name is Elisha. Han øyder Elisa. He lives in the mountains of Israel. Han bor I mittlen Israelsfjöll. And so General Naaman went to see the king. Så generaleren Naaman fer til kongen. And he said he was going to Israel to see this man. Og han sier, jeg må fer til Israel og hitte han den mannen av malet. The king said, oh no, Men kongen sier nei. you go to Israel and see the king of Israel. Fer du til Israel og hitt kongen I Israel. I'll give you thousands of pieces of gold. Jeg skal gjeva der tusentals guldstykker. You take it and give to the king and tell him, I demand that you be healed. Fer du vi hesson og si at jeg krevje at han grøyde. So off he went. Så fer han av sted. And when he got there, Og da han kom her, he went to the wrong place. fer han til ta skøyva stegen. He went to see the king. Han fer til kongen. But the little girl hadn't mentioned the king. Men gentan hei ikkje nevnt kongen. She said an old prophet by the name of Elisha. Hon hei sagt profeten Elisa. So he asked the king if he could see Elisha. Tog spurte han kongen om han kunne hitta Elisa. The king said, yes, he lives up there in the mountains, but you won't enjoy talking to him. Ja, sier han bor oppe middel fjøtlene, men det vil ikke til nekka gagn tjatt her og tåsa vi But han. General Naaman went, Men herfører Naaman fjør. and he sat on his horse in front of this little cabin where Elisha lived.
Og han sette seg av hesten og kom til disse luttlo småttene her Elisa bor. Elisha didn't even come out to greet him. Elisa kom ikke en gang ut av halse hon. He sent word by one of his servants. Han sendte båt til hans her vi en av Tell tjeneren. the great general Naaman to go and dip 7 times in the Jordan River and he'll be healed. Og han sier, sier vi herføreren Naaman at han skal be seg skjeiferer og Jordans av. Naaman got angry. Naaman gjørdes ytler. He said, this so-called prophet didn't even come out to see me. Han sier, hese såkallade profeteren kom ikke en gang ut at hitta meg. I'm leaving. Jeg ferdig sted. But one of his officers said to him, you've come this far, why don't you just go to the Jordan River and take a look at it? Og en av tjeneren hans sier, du kommet alle henda veien, hvor først du ikke om han og Jordans og er bedt der. So he went to the Jordan River. Så han fyr nyer i ånda. And finally the officer said, you're supposed to dip 7 times in the Jordan. Og tjeneren sier at du skal be der skjeiferer her og Jordans og. But General Naaman said, the rivers of Syria are far better than this river Jordan. Og Naaman sier, men øyner i Syria mengan betre enn Jordans og her. But finally he got off his horse. Men til endan fer han av He hesten got down in the water. og fer om han i vattnet. And his officers standing around looking. Og offiserene standa og egla igjen. He was embarrassed. Han var ytla vi. But finally he dipped himself 3 or 4 times. Men til endan kordi han seg under en trutjar fyra And he fyr. looked at the place where he had the leprosy. Og han hugte her som spedalskan var. And it hadn't changed. Og her var ikke brøtt. He got up and he said, I'm leaving. Han røst seg opp at og sier, nei, jeg rymmer. And his officer said, the prophet said 7 times. Og offisereren sier, profeteren sier jo skjeiferer. He said, well, I guess it won't do any harm. Ja, han sier, til gjerne mer nok So he under dipped skea. himself another time, Så han får under øyne fra treet, then another one, øyne fra treet, then the 7th time. og så kjent og fer. When he came up, Og da han så kom opp, he looked at his hand hugte han et hånden, and it was clean of the leprosy. og han var rønnsauer for spedalskene. It was gone. Hon var færre. You see, God was showing us that we have to come by simple faith even though we don't understand it. Så det god ønsker at vi skulle komme i einfaldare trygg om vi så ikke skilja det. You can come to the cross and have your sins forgiven tonight. Du kan komme til krossen og få sindertøynar, fyrirtjøynar og i kvöld. Your sins can be washed away by the blood of Christ. Sindertøynar kunne være tvåa borstur vi blåa Kristus her. And you can know if you died tonight, you would go to heaven. Og du kanst vita om du dorst i kvöld at du kjemur i himmelen. I'm going to ask you here and in the live links throughout Europe, I'm going to ask you to do something we've seen scores of people do since we've been in Essen. Jeg fer bia til som sitter her i Essen og öll tid som hitja i fylgjusvøyn at gjera nekka som vi har sett tusentals av mennesker gjørst fyrr. I'm going to ask you here and you out there to get up out of your seat Og jeg fer bia tikkun her og tikkun her røysa tikkun ur stólunum and come and stand in front of this platform. og koma og stilla tikkun framman fyrir pallen. And you in the other parts of Europe, get up out of your seat and go and stand in front of the screen. Og tid ærastan i Europa kom av føtter og fram og stilla tikkun framman fyrir skutjan. And say tonight, I don't understand it all, Og si i kvöld, jeg skilje ikke av hesson, but I'm coming by faith to Jesus. men jeg kom i trygg til Jesus. I want to have a new assurance and a new peace in my heart. Jeg ønsker få en nutja You get vissu up i and hjertet. come. You get up and come right now. Røst ut opp og kom And bort nu. after you've come, Og ta du så kommen, I'm going to say a word to all of you. ferdig at hava et år til tikkun öll, Have a prayer with you. og en bøn saman vitt der. If you're with friends or relatives, they can come with you, or some of them will stay where they are, and you'll go back to them in just a moment. Om du saman vi vinnun og skiltfölkje, så vil jeg boja der But it's inntil du this kommer simple aftur. act, Men dette en einfald an handling, act of faith. en truvarger. You get up and come. Du røyser du opp og kjemur, We're going to wait on you. og vi skulle boja etter der. You can bring your friends with you. From that upper balcony up there, it may take an extra minute, so start now. Du kanst hava vinertøynar vitt der, og tid her oppe og i erva, vi skulle boja inntil det koma. With people who are already coming, you come. Saman vi tøymur som langt vi byrja koma,
Komet hit, eller kom to. Now those people with the signs that you see back there, those are different languages. De som du sært genga vi skjelton hesi imsku tungumálene. And then there are several hundred people in the vestibule below. Og så det flere hundra som eisini enn I hølle nekra. And you can get up out of your seat and come into this hall. Og de kunne reise til kunne stolen og komme inn I hese høllena. And join those many people that are already coming. Og sauna saman vi tar med mongo som nu koma. You come right now. Kom til point nu. And everyone be in an attitude of prayer. Pray for the person to the right of you and left of you, in front of you and back of you. Og let okkur öll vera inn I bønar anda og be to fyrir tøy som sitter høgre megin, vinstre megin, Perhaps no one ever prayed for them before. Kanska hevur ongin nakandi be fyrir tøymum fyrir. To make a commitment like this. At yvirgeva seg soleiðis til Herran. You come from over here and back there and over here and up there. Kom tid her og her og her uppe. We're going to wait on you. Vi fer boi etter tykkum. You come. Kom tid bara. As you can see. Som du svarst, kommer rikva av falskje fram I Grugahalle at heke mot Kristus. Som Billy Graham hever bygget ikon, vånar vi at tid som hitja iver fylgesvein etla sjónbande, vil jeg gjøre det samme her til støtt. Lastlarna stæren og gjevet ikon vedlegging hver de skulle fære, og man lytla løte. God sikne til, nu du gjevet I iver til Kristus og I kvöld. Høllene her som her nå, og til som på, og til som nekra, å komme fram til skjermen. Til som vil at jeg kan avkjør og fylke Kristus og fylke avhøytan Billy Grahams. Radgjøvere vi framme som vil ta imot dere, beg erva og nekra, og vil radgjøva. Gjør så vel å komme fram, kommer til Kristus og sanger vi bima komme fram og østene, og stilla seg så lengt ut I søyen hun gjør det inntil til for å synge sangen, innbjørngar sangen søtten. Gjør så vel å komme fram, du som søker Herren I kvöld, gjør så vel nå hesa løtene, stå jeg fram øysene her og I Ebenezer I kvöld, fram til skjermen. Now I want to say a word to all of you that have come. Nu vil jeg si et ord til tekken öll som kommet. And if you're on your way, just listen while I'm talking. You can hear me as you're walking. Og du av vei, så kan du lusta med og gongur. So many people the Spirit of God is speaking to. Det så mange som ande Guds talar til. I remember the night that I came. There was a meeting very much like this. Jeg minnest til kvöldi jeg kom, og et luknande møte som hetta. In the fall of 1934. Det var heste og I 1934. And I came and stood just like you are. Og jeg kom og stilla meg fram såleis som tid hava gjørst. I wondered why I should be there. Og jeg spurte meg sjálvan hvor jeg skulle stande I her. thought people might laugh at me or make fun of me. Jeg hugsa jeg kanskje at folk for å flenne at mer og halda gjøldur ved mer. But my life was changed from that moment on. Men liv mitt var brøtt fra tog løtene. I was never the same. Jeg var omgant I hins hem I atter. I didn't become perfect. Jeg gjørdes ikke fullkommen. But Christ came to live inside of me. Men Kristus kom at byggva I mer. He's been there ever since. Og her hever han bo så gjerne. There are four things that are very important for you to know. Det fyra ting som sera tøytningar mykje til at her They'll be vita. in that book that we're going to give you now in just a moment. Til å finne deg I hese bautjene som vi fra djeva der om en lukla løton. First, get in and start studying and reading the Bible. Fyrst byrja at granska og lesa I Bibelen. We're going to give you a part of the Bible tonight. Vi fra djeva der en parst av Bibelen I kvöld. The book of Luke. Lukas evangelium. You can take it home and start reading it tonight. Du kan teka det heim vitt der og byrja at lesa ut And many places you won't understand. Det mengt som du ikke fært skilja Keep kanskje. reading it anyway. Men halt av vi lesa det It's a living kortene. word. It speaks to you. Hette et livande åre og det talar til tøyn. And then there's another book that you'll get. Så det en annan bøklingur som du eisne fast. It's growing up as a Christian. It has all the different scriptures and has a letter from me. It has
Bible studies, it has questions, it has all kinds of things that you will want. Til en bóklingur vi imiskun spurningun og en brev fra mer og öllum mögulegum som du fært gagna av. A counselor is standing near you with a badge on. Og en rådgjev stendur tatsja der vi en spjaldri og They'll jakkan. give you this literature. Han vil gjeva der henda lesnaien. The Bible says that we're to desire the word of God that we may grow. Bibelen sier at vi da troa etter mjölk årsens fyrir at vi kunna veksa. You start out as a tiny little baby, Du byrjar som en nyføyngur, spiritually, andalega. but you grow Men så växer du, as you read the Bible. som du läser Bibeln. Then the second thing is to pray. Det nästa så gärna att But you don't know bia. how to pray, you say. Du säger kanske att du vet inte hur du ska bia. Pray just like you're talking to your best friend, which you are when you talk to God. Bi så som du tosar vid din bästa vän, då är god din bästa vänner. And maybe your prayer is just a short prayer. Och bönen tjadar kanske bara en stort bön. You say, Lord, I love you. Du säger, Herre, jag älskar dig. That's a prayer. Hatta en bön. God, help me. God hjälp mig. That's a prayer. Hatta en bön. And he will hear it and he'll answer it. Och han höjer henne och han svärar henne. Sometimes he says yes. Vid kvart säger han ja. Sometimes he says no. Vid kvart säger han nej. Sometimes he says wait. Och vid kvart säger han boja. He wants to do for you what is best for you because he can see the end from the beginning of your life. Han önskar att göra det som bäst är för te, tog han känner ändan från början i av. Now the third thing you want to do, Det tredje som du måste göra, read the Bible, först läs Bibeln, be, now witness for Christ. så det tredje att vittna för Kristus. How do you witness? Hur så vittnar du? By telling other people that you've opened your heart to Christ. Vi säger öron folk fra att du öppna livet för Kristus. You ought to call some people tonight and tell them what happened to you. Du är ringa till onkran i kväll och säga kvärt för fram i kväll. Tell all of your friends tomorrow. Säg öllum vinen tøynum fra hæsson og i morgen. That may be the hardest thing you have ever done. Hatta ver kanskje det torrførasta tjadar But nærkant it'll til jeg. strengthen you. Det vil styrkja det. It'll challenge them. Det vil gjeva tøymen en avbjøving. And then the fourth thing, Og så igjen til fjøra. get into a fellowship of believers Kom saman vi tryggvande in the church. og i samkomne. Or if you don't find it in the church, get one in your neighborhood. Etla du ikke finner det i samkomne her, så og i en granna samkomne. Maybe a Bible study is going that you don't even know about. Kanskje en bibelklasse som du ikke vet om. Maybe a prayer group. Kanskje en bønarbølkur. And then Jesus comes and lives in your heart. Så les kommer Jesus og fester bygg på hjertanen. And he comes to help you. Og han kommer at hjelpa deg. Because none of us can live the Christian life alone. Tøy ungen av okon kan liva ta kristna liv We sjálv. have to have the help of the Holy Spirit. Vi må få hjelp på heila andans. And he comes tonight to help you. Og han kommer i kvöld fyrir å hjelpa deg. Now I want you to pray this prayer out loud. Nå ikke at du ber hesa bønene harst. Pray it with me, Be hana sama vi after mer. me. Aftan og amer. Let's bow our head. Let okon bodje høtte. Oh God, Å god, I am a sinner. jeg syndare. I'm sorry for my sin. Jeg syrger i mina synd. With your help, Vi tøynar hjelp. I'm willing to turn from my sin and turn to Christ. Jeg villig å venda mer fra min synd og venda mer til Kristus. In Jesus' name, Og i Jesus har navnet. amen. Amen.
Vi røyser oss ødel opp, gjør så vel. Vi er i erva og i nekra. Vi røyser oss ødel, standa. Og medan sangkøyre synker, så kan du komme fram her. Kom i kvöld til Kristus som kallar. Vi synger sanger i jøknum. En innbjørngar sanger om å komme til Kristus. Kom til fram her og få samband med rådgivere som vil ha vela i det.